He mā te kite atu he aha ko ia pū ngā paenga o Poipiripi. Ara he taone tōnui, he taone whai mahi hoki. Nā whai anō te kapohua o ngā uri Māori kei Poipiripi e noho mai ana. He māma te kite he aha te pai o Poipiripi. He taone tōnui, he nui hoki ngā mahi e tumanako hiana e te tangata. Mō etahi o ngā Māori e noho ana ki Poipiripi, kai te whiwhi utu nui. Kai te tuku utunui hoki ki te ao ohanga o Ahitereiria. There is a lot of Māori as we speak. In the last 12 months, they have been undergoing their, I think it's childcare certificate. And with that, they can start their own businesses. Kua roa a Maria e noho ana ki konei. He maanga ia mo te hunga no Aotearoa ka tae mai ki konei ki te whai mahi. We do contribute towards the tax, but what do the New Zealanders get in return? Not very much. Nā te kahau ngai Māori ki te mahi, ka tohua ko ngā tāngata no Aotearoa ki ngā tūranga mahi e ngā pakihi. Our people can attract higher wages, which obviously means that they have a high level of disposable income, which means that they can enjoy many different experiences that they may have not otherwise been able to do back home in Aotearoa. E waru te kaumā whā ōrai o ngā Māori e noho ana ki konei e uta ana ki ngā tūranga mahi. He pono te kōrero, he nui ake te mahi whakauruna mahi a ngā Māori ki tāna iwi Ahitereiria. I found the change in life brilliant. There's been lots of opportunities that I've had here. And I've also just really enjoyed the lifestyle that Australians have as well. I tono atu a Taraia mo te taitara kainoho Ahitereiria i te rātau kia tae ai e ia te tuku pōti hei kai utu tāke. And unfortunately my application was denied. And it was denied because of my date of entry, which was after the date of the 26th of February 2001. He take nui hoki mana te whakamahi i ona tikana tangata me nā take tōranga pū. I contribute taxes to this country every year, and I want the opportunity to be able to contribute in other ways that I see fit. One of those ways, of course, is to vote. Ka re roa ka tae hoki a te hira te tuku pōti kia whai wāhia ki nā take nui mō nāke. The National Disability Insurance Scheme, I think that's very important. For me personally, around accessing education. Rāua tahi ka tuku pōti ki te kāinga. I think it contributes more to my well-being. I'm able to express my civil right to be able to vote in New Zealand. But obviously, it also gives me a kind of pang because I'm not able to also express that civil right in Australia, even though I live my life here. He raru ka pāngia ki ngā Māori waru te kau ōrau o konei. He oe kāre tonu e taia te tahuri ke i ngā wero kaimua i te hunga kua whiwhi tikanga pōti ki Ahitereiria. Pe ata Melbourne, te kari.